Murakaza neza. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe inyubako 10 za mbere nziza kandi zihenze mu Rwanda. Wakibaza ese zifite agaciro kangana iki? Ni iz'abande? Ese ziherereye hagana he? Ibyo byose uri buze gusobanukirwa muri iki kiganiro. Tugiye guhera ku nyubako ya 10 tuzamuka tujya ku nyubako ya mbere. Gusa mbere yuko dutangira ndagira ngo ufate amasegonda 3 kandi subscribe, like, share ndetse uduhe na comment bitewe nuko wumva iki kiganiro, utubwire n'ikindi kintu ushaka ko tuzagukoreraho ubutaha. N'abatindiye rero ku mwanya wa 10 dusangaho inyubako ya MIC Building cyangwa se Muhima Investment Company Limited. Iyi nyubako ikaba yaruzuye itwaye asaga miliyari 21 z'amanyarwanda. Izo miliyari 21 z'amanyarwanda zaturutse mu bikorera barenga 80 bashize hamwe kugira ngo bagwize aya mafaranga yo kubaka iyi nyubako. Iyi nyubako ikaba iherereye mu mujyi wa Kigali muri Nyarugenge. Ku mwanya wa 9 dusangaho KBC Building cyangwa se Kigali Building Center. Iyi nyubako ya Kigali Building Center ikaba yaruzuye itwaye asaga miliyari 21 z'amanyarwanda. Ikaba yarashinzwe na ba nyiri ikigo cy'ubucuruzi KBC nyuma y'uko ivuguruwe. Iyi nyubako ya KBC ikaba iherereye muri Kigali Nyarugenge ku muhanda wa KBC. Ku mwanya wa 8 dusangaho inyubako ya BPR cyangwa se KCB Building. Ikaba yaruzuye itwaye asaga miliyari 25 z'amanyarwanda. Iyi nyubako ya KCB Building ikaba yarubatswe na banki ya KCB nyuma yo kuyigura. Birumvikana neza ko banki ya KCB ntabwo ariyo yubatse iyi nyubako. Yo yaje kugura inyubako yubatswe deni irayivugurura. Ikaba iherereye mu mujyi nayo wa Kigali Nyarugenge. Ku mwanya wa 7 dusanga inyubako ya Kigali City Tower. Ikaba yaruzuye itwaye asaga miliyari 28 z'amanyarwanda. Ikaba yarashinzwe n'abikorera bari mu cyitwa Hatari Sekoko. Iyi nyubako ya Kigali City Tower ikaba iherereye Kigali Nyarugenge muri CBD Avenue du Commerce. Ku mwanya wa 6 dusangaho inyubako izwi ku izina cyane nka Chic Building cyangwa se Champion Investment Corporation Building. Ikaba yaruzuye itwaye asaga miliyari 42 z'amanyarwanda. Ikaba yarashinzwe nayo n'abikorera. Ikaba nayo iherereye mu mujyi wa Kigali mu karere ka Nyarugenge. Tugeze ku mwanya wa 5. Gusa mbere yuko dutangirana n'umwanya wa 5 ndagira ngo wowe ugeze aho utari wakanda subscribe, ukande subscribe, like kugira ngo iki kiganiro babone ko gikunzwe, bagihe bagenzi bawe nabo bakeneye kumenya amakuru nk'aya. Ndetse uduhe na comment. N'abatindiye rero ku mwanya wa 5 dusangaho Ubumwe Grand Hotel. Iyi ni hotel y'inyenyeri 5. Birumvikana neza ko ikomeye cyane kuva igeze ku nyenyeri 5. Ikaba yaruzuye itwaye asaga miliyari 57 z'amanyarwanda. Ikaba yarashinzwe n'Ubumwe Group. Iyi Ubumwe Group birumvikana neza ko ari abantu bihurije hamwe bagafata inyubako bakayita Ubumwe Grand Hotel. Nibo bahurije hamwe bakusanya izo miliyari 57 kugira ngo iyi nyubako ya Ubumwe Grand Hotel yubakwe. Iyi nyubako ya Ubumwe Grand Hotel rero ikaba iherereye muri Kigali City mu karere ka Nyarugenge. Ku mwanya wa 4 dusangaho Makuza Peace Plaza. Abenshi murahazi kwa Makuza hajya habera ibintu bitari byiza, gusa sinabyiza byo kuvuga muri iki kiganiro. Iyi nyubako rero yo kwa Makuza ikaba yaruzuye itwaye asaga miliyari 71 z'amanyarwanda. Ikaba yarashinzwe na Makuza Group. Birumvikana neza ko ari abantu bakoranye na Makuza kugira ngo iyi nyubako yubakwe. Iyi nyubako nayo ikaba iherereye mu mujyi wa Kigali mu karere ka Nyarugenge. Dusigaje inyubako 3 za mbere zikomeye mu Rwanda kandi nziza ndetse zihenze. Ese wowe urumva muri izo nyubako 3 zisigaye harimo iyi? Urumva ari iyi itari buze kubura muri izo nyubako 3 za mbere dusigaje? Twandikire muri comment inyubako wumva 3 zisigaye. Ese urumva ari iyihe ya mbere? Urumva ari iyihe ya kabiri? Urumva ari iyihe ya gatatu? So n'abatindiye rero ngo nkomeze kubikisha amatsiko, ku mwanya wa 3 dusangaho inyubako yitwa Kigali Convention Center. Ikaba yaruzuye itwaye asaga miliyari 390 z'amafaranga y'u Rwanda. Iyi nyubako rero ikaba yarubatswe ku bifatanye bw'ibigo 3 bikomeye mu Rwanda, ari byo bita Ultimate Concept Limited. Iyo Ultimate Concept Limited rero ikaba igizwe n'ibigo nka Prime Holding yatanzemo umusanzu wa 50% ku mafaranga yagiye ku nyubako, na RSSB cyangwa se iyo tuzi nka Rwanda Social Security Fund yatanzemo nayo 25% by'amafaranga yagiye ku nyubako.
n'indi yitwa Rwanda Investment Group nayo yatanzemo 25% z'amafaranga yose yagiyeho. Ubwo muri miliyari zisaga 390 z'amanyarwanda buri kigo Prime Holding yatanzeho 50%, RSSB itangaho 25%, Rwanda Investment Group nayo itangaho 25%. Birumvikana neza ko iyi Prime Holding ariyo yatanzeho umusanzu munini cyane kuko yatanzeho 1/2 cy'amafaranga yose yagendeyeho. Iyi nyubako rero ikaba iherereye Kimihurura muri Kigali. Kimihurura hafi y'ikiraro cya Kimihurura cyangwa se ku kibuga cy'indege airport. Ku mwanya wa kabiri dusangaho inyubako ya BK Arena, Kigali Arena, abenshi namwe murayizi. Iyi nyubako rero ikaba yaruzuye itwaye asaga miliyoni 104 z'amadolari mu mafaranga y'u Rwanda akaba ari miliyari zisaga 130 z'amanyarwanda. Ikaba iherereye rero Gasabo, ni muri Kigali hafi ya Stade Amahoro. Iyi nyubako rero akaba ari iya leta y'u Rwanda. Nk'uko musanzwe mubizi rero iyi BK Arena yubatswe na leta y'u Rwanda na Minisita y'imikino. Ubwo Minisiteri y'imikino niyo yagize uruhare mu kubaka iyi BK Arena ifatanije na Rwanda Housing Authority. Ndagira ngo mbabaze, ese koko ibintu mbabwiye ku mwanya wa gatatu n'uwa kabiri murumva ari byo? Subira inyuma neza wumva. Ku mwanya wa gatatu niho dusanga BK Arena, ku mwanya wa kabiri tugasangaho Kigali Convention Center. Ubwo dusigaje inyubako yo ku mwanya wa mbere. So uratekereza ko ari iyi nyubako dusanga ku mwanya wa mbere mu Rwanda? Twandikire muri comment inyubako wumva ko iri ku mwanya wa mbere, then natwe tuzagaruka tubakorera ikiganiro kivuga inyubako iri ku mwanya wa mbere, tubabwire n'inyubako zihenze muri Afurika yose. Ciao rero, murakoze, mukomeze kugira ibihe byiza, kandi subscribe, like ndetse ukore share, usangize iki kiganiro bagenzi bawe bakeneye kumenya ko construction isigaye ihagaze mu Rwanda. Imana ibarinde.